hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Sobanukirwa impamvu umurwayi wa COVID-19 akira nyamara ataraboneka umuti n'urukingo. Birashoboka yuko ushobora kuba wibaza iki kibazo, nyaboneka wo kwikirana Hot Time TV. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubashe kugusobanurira byinshi ukomeza kwibaza buri munsi. Ngaho uko rero urakanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu 5 kuri 5. Buri munsi mu masaha y'umugoroba Minisiteri y'Ubuzima igaragaza raporo y'abarwayi bashya banduye COVID-19, ariko nanone igatanga n'umubare w'abakize iyi COVID-19. Ibi nshobora kuba wibaza uti ese ibi bintu biza gute, bigenda gute? Nicyo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi wo kurikirana Hot Time TV. Kugeza ubu coronavirus nta muti nta rukingo byayo biraboneka. Buri wese akaba asabwa kubahiriza amabwiriza ya leta igenda ishyiraho kugira ngo turusheho kurwanya iki cyorezo mu rwego rwo kurinda abantu kwandura coronavirus. Kuba umuti wizewe utaraboneka, ariko muri raporo bikagaragara ko bamwe mu barwayi ba COVID-19 bagenda bakira, ni ikibazo abaturage by'umwihariko abo mu byaro bakomeza kugenda bibaza. Aho usanga bibaza uti ese umuntu ashobora gukira ute indwara nta muti? Twegereye umuyobozi w'ibitaro adusobanurira byinshi bigiye bitandukanye. Yagaragaje ko kuvura indwara bitavuze ko hagomba kwifashishwa umuti wayo gusa. Avuga ko burya akenshi havurwa burya n'ibimenyetso by'indwara kugira ngo harebwe n'iki gishobora kuba cyateye icyo kibazo cyangwa se cyateye ubwo burwayi kugira ngo babashe kukuvura. Yagiye atanga ingero zinyuranye. Yagize ati mu by'ukuri hari ubwo abantu bakeka ko kuvura indwara ari ugutanga umuti wayo gusa. Oya, ahubwo burya tuvuge iyo nk'umuntu arwaye malariya akajya kwa muganga, burya icyo gihe agiye kwa muganga uwo murwayi ntabwo mu bisobanuro aha muganga agenda avuga ko arwaye malariya, agenda avuga ko aribwa umutwe, ko yacitse intege, cyangwa se akavuga yuko afite n'umuriro mwinshi. Icyo muganga akora ni iki? Muganga aramupima kugira ngo abone ibyateye ibyo bimenyetso byamuhungabanyije. Aho rero uwo ntiyahera avura icyo cyabiteye. Akomeza agira ati umurwayi wa malariya uramutse umuhaye umuti wa malariya ukamwihorera ashobora kwicwa n'ibimenyetso byayo. Umurwayi wa mugiga umuhaye umuti uvura mugiga ukibagirwa ko ibimenyetso yagize nabyo ugomba kubivura, ashobora kwicwa nabyo. Rero kuvurwa ni uko nguko, kuvura iriya ndwara nta muti. Yakomeje gusobanura icyo kibazo avuga ko kwandura indwara no kurwara ari ibintu bibiri bitandukanye, aho ngo igifasha umuntu gukira iyo ndwara giterwa n'uburyo umuntu yitaweho mu kumurinda ko indwara itazazahaza umubiri we. Indwara za virusi nta nubwo ari izi virusi gusa. Urugero na malariya buriya ushobora kuyandura ariko ntuyirware. Abantu benshi ushobora kubapima ugasanga bahuye n'agakoko gatera indwara y'igituntu ariko batarayirwaye ngo banayivuze. Yakomeje agira uti ahubwo ibijyanye no kwita ku muntu kugira ngo ibyo uburwayi bwangiza mu mubiri ntibigere kure nicyo gifasha gukira iyo ndwara, hanyuma ibindi bikajyana n'ubushobozi bwe mu kwirinda no guhangana n'indwara nshya imugeze mu mubiri. Ibyo nabyo bifasha umuntu gukira iyo ndwara. Burya nanone kandi burya barakubwira yuko ubudahangarwa bw'umubiri ari ikintu gikomeye ku muntu, ko hari abo ushobora gupimamo virusi hashira igihe wakongera kubapima ugasanga ya virusi bigeze kumusangamo yaragiye. Byose biva ku buryo bitaweho ndetse n'ubwirinzi bw'umubiri wabo. Nk'uko natangiye mbivuga, kwirinda ko ubwo bukana bw'indwara bugera kure umuntu nibyo bimufasha gukira iyo ndwara na bwa budahangarwa bw'umubiri we. Ibyo byose rero nibyo bihura ugasanga umuntu yapimwemo virusi, ariko nanone ugasanga nyuma y'igihe arapimwe ugasanga iyo virusi yavuye mu mubiri we. Nibyo bigaragaza mu by'ukuri uburyo umuntu ayirwara akanayikira bidasabye ko ahabwa umuti cyangwa urukingo. Kumva ko ufite ibimenyetso bidahagije kuba wakwizera ko utanduye, kuko byagaragaye ko hari
abo ibimenyetso bigaragara bitinze, ugasanga umuntu amaze igihe atagaragaza ibimenyetso ariko akaba yakwanduza abandi. Niyo mpamvu burya abari ahavurirwa iyi ndwara bakurikiranwa igihe kirekire banavurwa. Hari abantu batagaragaza ibimenyetso kandi bakaba bashobora kwanduza. Rero abari ahavurirwa iyi ndwara bagaragaje ibimenyetso baba banakurikiranwa ariko banavurwa. Hakaba n'abandi baba bataragaragaza ibimenyetso ariko nabo bitabweho. Ngayo nguko rero kurikirana Hot Time TV, ndizera neza yuko uhawe ubusobanuro neza, ubashije gusobanukirwa uburyo ibi bimenyetso cyangwa se ibyuririzi bishobora kuza, bashobora kubivura ugakira ndetse ukaba wasubira mu buzima busanzwe. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo urusheho kubana natwe. Amahoro y'Imana abane nawe kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.